keputuh beluang kemandung urang tatho melanggai donya kafe lahe tak duung macam pekatian temah buat pale jeratan saga pala tak duung moral ketinggian lupa saja sebab wap hape bakedung urang tau anu mecung kop jai katire di mantang ubud kadimu cewek dalam nuruh gulek kadimu cinta di pegabak mak di belah hendak ngejak si pula di pura tabai awak tak katro lebak si pula dijak cinta di dalam muti kali janji di pegabak telefon rat WA malam di pete Assalamualaikum bila pun khabar sayang lagi apa di malam ini di seon adik abangku cinta lagi ngetrika bajunya papi tanya lam abang apa masih lama abang soalnya rindu sekali seon lam adik tidaklah lama abangku cinta sebentar lagi tunggulah sayang sebentar saja lagi ngetrika behaku ini Denya kake lahir tak duung macam pekatin timah pun paleh jerata sagau palawa tak udung moral ketengkum cukup tajai ladong dok ngem kayem tak duung malam murah menghanaji Pulang bawai pi jibi premandum penting belau umpun tapajuh kue buka internet hentak lampu nyuang bahana urung hidup atau binte sayang lerakan hinan pekaluang putra ka uduang kok kadua gede seot si pulut YouTube hai tak ngun cara menuhun judul kutule wadah takalan bertau tahung video urung mula lempat bukan kebangsa dah balong senyum Acil jalung jangan nepateh asana wifi beri jai urung senhana peti mat HP lepe Tuhangan muda apa ngan kumun saboh meja lung gitu hai ware upi saboh ka ke basah kuang terukok maknum download film je Nangro asanyo tanota sayang liba nangro nyan tempat talai nangro kenebah indah tu moyang liba nangro nyan tahu dep mate Roba getanyo jino macam-macam nangro ka aman tanah pejaya gepi lampau kaji timah padang gejo tanah gang kaji ke pantai gepi rumah kaji ke rangkang gepulang intan kaji ke dable gepi inang tapu jalan kalalau hebang bak blau lotre Nyakan acehnya tanya apa timang digom hai rekan mana je pikir dah hadale ujung kapirang kita bintang syahya muble lung tamah bacut ujung karangan timang-timang hai mak aboh hati lagai apan banyu lagu sarankannya soal pakaian hai mak aboh hati Gayu pakai jilbab di urung inang yang perempuan mengalami sabar hancur tak boleh
pusaka kaya Nangroji ubin hasil melimpah dengan mertua dan ulama yang kejenang tengku mertua kanyo diri pah memacam cara ulama Aceh putra pegah jita ujedah bangsa bodohnya jita ujedah bangsa bodohnya Acehnya jerama Mekah Nanggro mertua pusaka kaya Nanggro jeubin hasil melimpah dengan mertua para ulama Aceh putra pegah haji ujedah bangsa bodohnya Hamzah Pansuri Syah Sufi megah menalam megah Syiah Kuala menalam megah Syiah Kuala Bye.
Putih iman cang ujir pirang chong sandi mawa pergi ke benjame di otuga jame tuga di basi dodara canden guna pegawin yang kaduha ma pegawin malun pegawin takut tinggal lekotelun kaduha ma pegawin malun pegawin takut tinggal lekotelun kaduha raju dah senyum male-male duken laju di terdapat duri dua tapi hati lula gelisah lah hebatin lula kelutin tapi galau sebelanja ma pegawin malun pegawin takut tinggal sebelum kaduha ma pegawin malun pegawin takut tinggal sebelum kaduha nyata berkawin dengan agam berat malam dengan orang diperimu minta nafkah mertua menempah berat yang dipuang anak kira yang mengandung maha berkawin malu